Na kraju krajeva, sve što se piscu događa, zlo i dobro, deo njegove književne sudbine, a on drugi nema. Tout est abouti en un livre, Mallarmé. Sve na svetu postoji da bi se napisala jedna knjiga. 1996. godine je skladište Danila Kiša radila Ana Miljanić. To je bila veoma važna predstava Centra za kulturnu dekontaminaciju, koja je bila ambijentalna. Ovde gde sad sedimo je na zidu bio plakat koji je napravio Džoni Reljić u to vreme. To je u stvari plakat na kome je ovaj cvet sa slike koja inače je krasila stan Mire Mijočinović i Danila Kiša, i taj zadnji iskaz je bio, Danila je igrao Goran Šušlik. Nacionalizam je negativna kategorija duha, jer počiva na poricanju i otporicanju. Mi jesmo nacionalisti, ali oni su još više. Mi smo pijanci, oni alkoholičari. Mi koljemo kad se mora, ali oni još i više. Koljemo kad se mora, a oni još i više. Mi smo pijanci, oni alkoholičari. Naša istorija ispravna samo u odnosu na njihovu. Naš jezik je čist samo u odnosu na njihov. Nacionalizam živi od relativizma. Ne postoje opšte vrednosti, estetički, etički i tako dalje. Postoje samo relativni. U tom smislu, u prvom redu, nacionalizam jeste nazadnjaštvo. Treba biti bolji samo svog brata ili polubrata, ostalo me se ne tiče. I to je ono što smo nazvali strah. Ostali čak imaju pravo da nas prestignu, dostignu, to nas se ne tiče. Ciljevi nacionalizma su uvek dostižni, jer su skromni. Skromni, jer su podli. Našu šetnju Kišovim tragom kroz Beograd nastavljamo pored Srpske akademije nauke i umetnosti, gde se u sali akademika nalazi deo ostavštine koju je gospođa Mirjana Mijočinović poklonila Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. Tu u sali akademika nalaze se 3 vitrine sa Kišovim knjigama, njegova pisaća mašina Olimpija i pisaći sto sa nekoliko predmeta, nekoliko radova od drveta koje je sam Kiš uradio, slike koje je dobio, jedna mala mašina za šivenje, peščanik i jedna menora. Ljubav je strašna stvar, šta da vam kažem. Na iskustvu drugih ne može se učiti. Svaki susret između muškarca i žene započinje kao da je to prvi susret na svetu, kao da nije bilo od Adama i Eve na ovamo milijarde takvih susreta. A vidite, iskustvo ljubavi se ne prenosi i to je veliko zlo i velika sreća. Bog je to tako uredio. Budite oprezni. Nemojte nikoga da povredite. Ljubavne rane ostaju najdublje urezane u duši i nemojte da vam literatura zameni ljubav. I literatura je opasna. Život se ne može zameniti ničim. Mislim da je Kiš bolovao od neke polarne samoće. Prosto ta njegova usamljenost bile u tom nekom kontrapunktu sa tom njegovom nekom ogromnom energijom. Naravno, on je u međuvremenu postao školski pisac. Mnoge ulice po gradovima Srbije, ali i Crne Gore, kao i imena nekih škola, znam za gimnaziju u Budvi, nose njegovo ime. Nema još uvek njegove književne nagrade. Živi su njegovi poznanici i to utiče sa svoje strane da postoji neko inicijalno poznavanje njegovog dela, ali to prosto nije dovoljno da objasni ovu činjenicu, da ima toliko studija koje su mu posvećene i da i dan danas studenti, pa i mladi pisci, da kažem, za svoj uzor
imaju Danila Kiša. Odlični doktorati su napisani na temu Kišove literature. U Konstancu, u Berlinu, u Haleu. To je zaista impozantno, a mislim da ljudi koji se bave Kišom i njegovim opusom malo znaju o tome kakva je recepcija Danila Kiša u inostranstvu. He's actually, well, I don't really know whether the Yugoslav public realizes that. He's tremendously influential in the English-speaking world. Well, there's an entire spate of writers, for instance, that do write now in Danilo's manner. Well, and they're even criticized by the native critics. For instance, in Great Britain there are several. Well, of writing in sort of a Central European manner. Well, but by which the critics mean Kiš's manner, by and large, yeah. U mnogim prilikama to možemo da se uverimo čitajući njegove knjige u novim izdanjima, na različitim jezicima, ili pak prateći odjeke tih knjiga u delima drugih pisaca, u romanu i esejistici Vilijama Volmana, u delima pisaca drugih jezika, kultura, iskustava i generacija, drugih poetika. Oni u Kišu prepoznaju i nešto što mi, kao ljudi ovog prostora i ovog jezika, možda u Kišu nismo u dovoljnoj meri prepoznali. Znam kako se osjećaš. Bio sam se ja nagnuo na taj ponor. Ljudi ti tu ne mogu dati nikakav savjet. A Bog se o tim stvarima, dozvolit ćeš, malo pita. Počeo sam da tragam za knjigama koje će mi dati snage da preživim. I došao sam do tragičnog zaključka da mi sve te knjige kojima sam se kljukao decenijama u ovom odsutnom času ne mogu pomoći. Preskačem ti sve te knjige i drevne mudrace. Za njih nisam bio spreman jer mi nedostajala polazna tačka verovanju u Boga. To što ti imaš. Čitao sam najrazličitije pisce knjige, gnostike i gnostičke komentare. Preživjeti od Bruna Bettelheima, Lindermanov autogeni trening, Sudbino zadovoljstvo od nekog Lijaneja, Goetheov izbor po srodnosti, Dan, noć od Braunschweiga, Rosenfeldova psihotička stanja, romane Filipa Rota, pa čak i Bergmanov Život marioneta, jer sam sam sebi ličio na marionetu, čije konce pokreće sudbina. Jedino što sam izvukao iz te lektire jeste da pred gorućim pitanjima o knjigama nema odgovora. Da smo vođeni genima, đavolom ili Bogom, i da naša volja u sudbinskim časovima nema nikakvog udela i da nas pokreću strasti. Kao kad plivač zamahuje, ali obala ne samo da se ne odmiče, nego lepo vidiš kako te tok vode, jer plivaš uzvodno, nosi u suprotnom pravcu. Ali srećom strasti, kao i nesreće, imaju svoj vek, kao biljke i životinje. Posljednji put sam se s njim čuo kada je bio u Parizu i opet u svom apsolutno neponovljivom stilu i